I pozdrav svima ljudi, Boston Games ovdje. Znači ovdje igramo Clash Royale. I prije svega ljudi, ja bi prije svega da kažem da koga ga pratite na Instagramu, ja ću ga pozdraviti u klipu. Bio me jedan dijete pozdravio u klipu, sad ću ja vama pročitati ko je to bio. I to je bio Amar Čiglić 14 i sada pozdravimo ko je pozdrav za ADI. Ljudi, ja ćemo battle. Počeo sam ovaj deck da koristim. Malo je skup. Malo da smonim da se čujem, ako ću ispasti za vrijeme, nema veze. Vidim se opet. Vjerovatno ću izgubiti. Ali kako bude, ja bandit, super. Borče jedan. Hoćemo sad. Ne vidimo sad šta se doći. Evo ćemo sad jedan okrebat pet, ovdje nekada i skidaju velike baterije. Kao oni skidaju, a mi ćemo da izgubimo tako. Ali ovo skili smo mi više njemu što nam. Ali možemo i Goblin Gang da sruši, ja i svi zajedno. Aha. Perfect. Sad ćemo ga ubaciti. Sam rekao. O, musketarka tu. Nije skoro. Možda bi samo probao. Još jednom ga udari ovdje, to će biti ekstra. To će biti Znači ja sam se da ne udari kroz, a dobro bolje. Ajde. Nije isto. Yes, da li će biti pobjeda i hoće. I ljudi, pobjedili smo. Nakon dugo vremena, ljudi, izvinite, zbog glasova. Sam ovaj ovdje. Ljudi, jako mi je bio slab klon 6, znači 5 od 10. Ja sam skupio 41, nisam mogu više. Ali sam nas 11 učestvuje, 10 učestvuje, vidite koliko ćemo ispoklikali, smo iskom jednog. Ali ćemo i početi kikat. Danas se gleda sve. Oj,
odigrat ćemo još jedan recimo, iako ću vjerovatno izgubiti, nema veze. Pitala sam ja arena 10. Ajde, postavim nešto. I sad ćemo nešto postaviti ispred, to će biti vjerovatno Giant. Samo je sad Giant. Dobro je bilo. Još kad elitni barbarian se postavi, tu će biti sve u redu. Ljudi, vraćamo se ponovo, moramo se ići neki klip. Ovako, zapušteno će ekstra. Ali će nekaj pokušati. Sada imamo eliksira, moramo čekati. Duša. Što ćemo sad ljudi? Pa kako čovjek ima eliksira? Ljudi, opet smo se obranili, joj. Ja mislim da mi ne možemo skinuti glavni tablet. Sad ćemo vidjeti, eto da, ovo šansa, sada vidim tablet. I logo nema, sad preko njega idemo tu. Idemo tu tu imamo 5, vjerojatno. Nešto postavio. I ovdje ćemo skinuti glavni tablet, to ćemo skidati. Tu ćemo staviti nogu. I ovdje skida kamer i pobjeda, ljudi, 3 kravu smo osvojili. Sve dobro radimo, ljudi, ne mogu vjerovati. Još jedan battle, neću, zato što bit će previše dug klip. I ljudi, da vam napomenem ponovo, ko me zaprati na Instagramu, poznajem ga u klipu, neki bude i 50, nije problem pozdraviti u klipu. Ali ako mi počnete zaplaćivati malo više od 50, ja ću morati i po 10, tako prije pozdraviti. To je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro.